hon na le thu sei na min saturin kan khwalian pulat hansanga Minister of Fisheries Department thu sei turin ilo somang ama thongai takin lo lo mango o chairman le kan khwal zom o je lo pek luwa kan deputy speaker pu lalfam kima kan MLA o lalrim puya le wainia kan DC tele kan department secretariat tele directorate atanga local zongsong tele mi pui local khom te ama sain chi bai kan buk du chawa hey he hun mang tur hianin wai tam tak lai to ani thina ni kum lama po khan kan ti mai don mane o kan ti to line engemo rol khol na bangin kan han ti lawa ma se hey tun huna chu ngai to na kal zera chu alo pui tling ta a sang ni le som ni panga fish festival pui south chu tuna hian ka honge hemi ngai to tur hianin kan district officer tele organizing committee te ngai to na mang tu zong zong te in real ro le in ngai to na seng la sa hlek pi po alanga hetiang hanti organize tur hianin thil tam tak ngai to nga ya ten he pui south hum hal he Mizorama example of the pillar ning ka ria kum som thum ze in lo hum hal to sumi chuanin zoram dung le wanga ara achwa zela an ma saluk khanin rin khanin pui changa na koi chi run pui kan han man pui to a so tiang chuan mun dam dang po hi lati antuma ni zana kan meeting na kan speaker point kan bial lampanga te po tui vaya ti kan tumania ter ti a chu bang chuanin in enton tlak hle ni ti kha achianga tin chumi pia lampanga chuanin in tumruna in pek na asang hleng ti kalai to thina sang ni le pariata MLA kani khanin warwa khi an hum hala MLA pan himin deal zingang reng maya zanlaya te zing khowa dona te achangin an ria chila ma fuan hunani phei chuanin amuna an om chila ni chutiang chuan an hum hala barwa te pokha sanga fuan ro pui takte kan mu thina ni a chutiang ang chuanin boinia hem lui hum hal pui hum hal ania sanga he kan ram lui sanga moi tak takte video clip a viral na sa ema dei lo wangin mi pui bei sei na ang po kan nakal thei lo ba ama ro chu ti chung chuanin India rama corruption claim na ber pani na kan lo ni ta a pakhat na hi Lakshwandip ania mi sing sari ber chen na ania mi sing saria chuanin administration po all the ome apanina Mizoram kan han ni thei hi alomom hle a most corrupted state ang khopa min soi thin na kha voinia chuanin kan ho tu pa ulal do ma o fran upa ordain kan naya anin corruption laka kan filhim turani atia chuwang chuana ma azui tu le a cabinet te voinia soi selda le corruption a ming hliona nei lovin tun hun hi kan thleng ania hei hianina Mizoram mai ba ka India ram le khowela Mizo fate minon choi kang zel tura kan han ngai chawa he kan ram kan en kol na tura hian nang le ke hi kan poimo oma voinia kan technology te kan manga kan mang tang kai dan te po hi tun aya uluk zo ka kan man thiam atu le ome
chan chu engemo kan WhatsApp man dan te po hi kan phim khur le zwal angaya thil ni na dik tak affect kan ti ti affect hi kan mu masak angaya nilawa engemo tu te mo thu lo soi chon ve mai wang te a voinia zel bang zu te kes rip tak tak nei te kan om chho to chu wang chuan khoi mun atang point voinia kan in be popin kan in hre pop zung zung to chu wang chuan eng kim hi ani na dik tak anga chiang zo kan hrian nuwa hetiang hi kan WhatsApp te poi kan mang tu ni hiang ka hriat ti te kan sei duwa tin ke ni fishery department hi hey department hlun tak kan nia kan rei to le a district thar hetilaya kan an neya sang ni le som ni pathuma tangin DFDO 10 an ron thut chewa yang hianin kan DFDO 10 na satakin tran an han la a tuna hianin hey kan chairman kan fishery secretary hi Miril Ruseng mi ania so bang chuan fishery kaldan hi kan tidang lam chhodo na kan tidang lam chho mek boka PMMS scheme ate central sponsor scheme kan nei ang te po hi tun ma ang ni to lova party oriented lampanga than hen ni to don lova a chan chu khamia khan tui khwa tur nei tak tak te tui khwa nei mek tan te chung ang ina lok na sizok an mu theina turatan voinia kalpui kan tum dona so bang chuanin tun mai nan ti thina tun ma chon chu tiang chuan ani tin in lo ngai mai theya ma se tun huna chuan kha ani to lova tun huna chuan ati tak tak tur chau te pek ani to don ani ti kha kan soi langtel duwa chu tiang chuanin zoram pum hi taknarama kanin kai fuai tran chau mek ania taknarama kan kaldon ani hei hi zo po har deuh mai thei chawang chuanin zoram mi puite thopuya kan som du chawa ti tak zut na nena he kan zoram hi kan enkol angai to a chu tiang ni lova amma ti dan ti anga party hloi tu tele block hloi tu te poina in MLA te kan sarkar hi norang ti ka lau le ani amma ti dan kan du lo wangin zoram mi puin thu nei na min pe a chu wang chuanin zoram mi puin thu nei na min pe ang ngein ati tak tak tur adik tak nena chau hian paso nei thleng do na ten ai tu na po bana kai te kan tia loan component ta thalai thiam jok te na ma anlak theina turtan loan a interest om lovin kan peng kan tia ten special package CM special package te po voinia kan chhop chuaka chung te po chu party ang khan in di langa voinia party ang khan in bei sei po ni the official ten anon endik chunga mutlak antiang comment chau khan in mudon ani chawang chon he kalphung thar sarkar hi uluk taka min lo zir puya min lo troi om turin kan som tak meu chawa tuna kan kal chau zel na tura po hianin in mi troi om na kan han ngen tak meu ani ti kha kan soi tel du boka tin happy festival hi festival satya ani lova mizoram a boi khatna ani mo ti tur khapin rilwa oma achan cho he festival ina aken pelle voinia he tuipui south mi puitena kum som thum chung in lo hum hal to na voinia thiang lim takle om zom tak maya man inan phalta hi fishery department in charge minister kan dinangin lom thu kan soi boka hetiang anga voinia ngai tu nai nei hi zoram mi puitan po ngai tu na thar senator ni hian alang deuh dewa heng anga kan ngai tu na kan rilru kan sen na konga te
ril ru zau zok le ma son na tur zongin kan ngai to na kan chok chua kan sen tlan a tul hle ni ti kha kan sai do tin atop bera chuan he Tuipui South Fish Festival Organizing Committee le Fishery Department ten he program buat sai theia an han om hi abikin alom om katia lom thu kan sai tak meu mewa hun lo na kal zel tura po kan tho ho na le kan in pum khat na thazo alo pian zel theina turin du sakna ka han chawa boinia he hun mang tura local zong zong te sangha kha man thuk turin du sakna ka han bok so ni ka lome